Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba Samborlang dingdo ula kerpat lagi kino kibakwa Jingshai ni kwa Jingmir Jingmut Halor ke Jingaiti no ke sorkar ban penyait dengan Kompani ban Nabar hak bede bagi Jinglum Khajna nak tenat excise bakin wan na shai ke sengi sak jan ke arpusan tarik hapo ke futsal turf maulai maudat baki hak por RBG banyak ran Halor keni Blay ki berok pajba bopeng ini kubur nah kalian cuma mak Samborlang dingdo apa pensajian Halor itu ke RTL findings ke bangalak no yang itu ke san Khajna ke ke sarkar jila ke naitino bagi dunia kita ke sistem sistem private limited ke bade ke Jinglum Khajna nak excise department jogan sarkar jila ke jungi te binen bersuit tak bun di befun dengan di kedish pang kedi kam khantam yang itu ke Jingmut ke junga bagi form itu ke special financial committee, expert financial committee bagi niyo ban Jingmir Jingmut kenang bagi niyo ban hak representation sya sarkar kenang maka itu ba Khajna kami itu pulang menyi kata 100% bagi Jingmut ban ai tahu beri ban apa ada kenang maka numi kata Khajna sebar jong jela bat ba tu juri Khajna kamu numi sebar jong jela ai ba ne apa jela jungi kenang bagi ban pimpin yang itu di nombre sarkar beri ba nak pos kupur ba jusyong syakhan banyo yang hak jumti kinong tre sarkar jong tenat sarkar di per lakade nak kalian tenat kapuli kadang ni ngikai lakade tenat jong ko kya ki head workers per kibabon kibe tilin ba kan kubon apa pentip syafi ba khana manginyo ba Jingmir Jingmut ni ya ni kam shman te pedang sobai pi ba syai resmi ka selesai isi sajan absen terik hakapon RBG hane hapo hane dina mini stadium hapo mulai menduki kedira futsal turf menuju penong di various sport tournaments kadang gaji kendo juni da sayang ni hapo mulai dada kino bapak Jingmir Jingmut sebab food biang itu nombor na kendai nyu saupra iwelai pra but feel free when phone ni discuss bahagi kam kenang menginyo penyak kam smart